رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنة الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أن يأتي الله سبحانه وتعالى أن جميع وسني لتوب الموضوع هذا يتر إن جرنا مكانك الله بالتنوم يدون يوم مكو إذن نران والكور مكو يوم مكو يهور ميدين إن سيدو كم فتن الله ونكو هانا رميدي كبونغا وعلى يروج وعلى كفي ديدو إن سيدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيال الله ولا مكو إن ترى الجول مكة الجول بينه مكة نفوق صحابة نفوق يؤلف جول كلا وجه الله مكة يمتي سنة مكة جبت بتة مكة إلى يوم الدين. اللهم آمين. وتبقى بين جبت درس من تفسير في سورة الأنعام. جميل أوسني لتوضو يمسكنا إلى آية لفيون دي أنلو يمون هلا batteji ɗi yimɓe jahiliya wonno e muɗum ha islam tawi ɓe e muɗum tawi hiɓe gerdede fiino ɓe iwira e ɗum ɗon hiɓe hollede wondema ɗum ɗon ko golle hutodirɗe saria allah o te noon kamɓe ɓe wowino wondema ɗum ko jeeya ɗum e saria allah o sarɗingol ko faala daggina ko faala harmina ko faala lesa lekkum ha faalira noon joɗɗina ɗum wiya reweteɗo muɗum on no sifa ɗin golleji tawɗi haqqille tun yonino ko holla neɗɗanke on wondema ɗum na gonga ma fere noon so tawi woni sharia e wahyu iwi ka allah ari wattike hoore noon. allah tedduɗo tow ɗon feŋñinani en ɗo yoga e ko ɓe shar'inno yoga e golleji bonɗi ɓe rondino o ruttiri ɗi goto goto o landiɓe dalil tawi ala ko ɓe woola o feƴƴinani ɓe wondema ɓe wona si wona hiɓe sikkitare tun hiɓe fefindagol baka e allah tedduɗo tow ɗon ɓe landa gandal seedi tantoɓe ko ɓe woni kon e muɗum ko gonga wahyu iwɗo ko allah arɗo e maɓɓe ma ɗum mo ɓe ƴetti e juuɗe feƴƴunoɓe ɓe allah wahyinno e muɗum ɓen ma awa seedi tan toɗo ɓe wondema koko ɓe woni sarɗinde ɓe ñawode ɗe ɗoni e ñawude wondema ko ɗe gonga tawi hay kumbe muɗum ala. allah subahana wa taala o wajoni en wigol nen ko settiwode a wota en jokku mbeleɗe ɓen fennuɓe ayaji allah ɗen ɓen tawɓe gonɗi na ñalande sakkitin nden ɓen tawɓe wonande joomi muɗum koɓe sirkanoɓe mo himo janto ɗo noon hannde yoga e piiji harminaɗi o tuggi yewtanneji maɓɓe kono noon wona kamɓe to woni koɗi harminana hiɗi harmina e sharia allah on fof makko woni kaka sharia nulaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam woni koye sariyaji nulaɗo feƴƴinoɓe ɓen. allah fewtini yewtannege nulaɗo sa sallam yamirimo yo o yewtuɓe sabu hari ko kamɓe wonno ko woni e jaabodirde konnguɗi ɗin. allah wi qul wi'u ɓe on muhammad taalaw are atlu ma harrama mi janga konko harmimi rabbukum joomi moɗon aleykum e hoore moɗon. o yon harminande hoore mon harmino ko faala ɗon accon ko faala ɗon are jento ɗon mi heɗito ɗon min mi janganamo konko allah harmini e hoore moɗon. nahi ɗon faala ɓattorde allah woɗɗita kon ko harmi kon jokka ko dagi kon so tawi ko ɗum faala ɗon are yawa heɗo ɗon mi humpita on konko allah harmini e hoore moɗon sabu o accira on ni on waɗi ko faala ɗon himo yamiri on himo haɗi on himo daginani on himo harminani on. o jantiɗo harminaɗi o jantora ɗi wonde haɗugol
o jantora ɗi wonde yamir gonɗirdu majji on o fuɗɗori ko ɓuri mawnude e ko Allah harmini kon Allah fuɗɗori ko ɓuri mawnude e ko harmini kon ko ɓuri kaanude e kala wakkati faggitaɗo ko ɓuri bonnude lette e kaanude battane e kala ko Allah yeddira ko ɗum woni sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala waɗangol mo yerujo ka dewal waɗangol mo hawtidaɗo ka dewal waɗangol mo nando waɗangol mo fotoro Allah wi alla tusriku ko wondema wata on shirkan bihi kanko Allah shay'an hay e hunde ɗum ɗo taw goowi ko Allah harminani o nde shirkan tommo nde waɗan tommo yerujo ka dewal nde hawtido tommo e ko wonamo won wo ko woni o wi shay'an hay e hunde shay si ari shay ko nakira annakiratu fi siyaqi annahi ɗum tufidu l'umum nakira on hunde nde toɗɗaka si ari tawi koye yewtere wonde e soggude ha ɗowre haray hino ɓoodi ko fof hino laaɓi nder on idan shay'an on ɗo hino mofti kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o kafida sabu ko woda kon fof hara wona Allah ko jeyal Allah koye tagore Allah woni ko jeeya hakkunde muɗum e Allah ko hakkunde tagguɗo e tagaɗo idan hay hunde ala ko inne sinda ɗum ɗo ma sinda ɗum ɗa fof hino fota bonde si woni Allah sirkiranama wona malaikajo wona annabajo wona goɗɗo goo mo hewtaɓe wiyeteɗo cheikhujo ma waliyajo Allah o wona yeru hay e hunde joli e makko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam e hadisaji selluɗi kaɓe maki wondema mo tawɗoyi Allah e shirku shirkangol Allah rewugol goɗɗum acca Allah ma rewide Allah e goɗɗum ko naatay ka yitte ko lutta e maɓɓe mo tawɗoyi Allah mo tawoyi Allah ñande rangal tawi o yadani e on bone ɗon bakkat ko faggiti o ko faggiti ko aljanna o sekka sorolta nuraɗo sa sallam ɓe maki kala on mayɗo e mofti Allah en hara o shirkana Allah yani hara o tawdo yaari Allah e shirku mum o tuubali e muɗum ɓe maki on ɗon yani kala mayɗo hara tawdo yaali Allah e shirku hara shirku o tawdo yaali Allah e shirku mum o tuubali o naata e aljanna lutti tun o fuɗɗoray ka aljanna kisaɗo wotere o heddo toon ka o naɓeta taw ka yiite o leddoye sabu wakkatuji makko goo non o sakkitora ka aljanna kono noon ko ka aljanna wonata cakkitte makko ɗin ɓe maki mo tawdoyi Allah e shirku mo maayi tawdoyi Allah e shirku ka dewal on ɗon o naata yiite ngen ibtida'an ko ngen o fuɗɗorta o ñiiɓa e magge o heddo kadi e magge o hadis ɗon arde e riwayaji buyi ɓe maki ñande goo Jibril ari weltiniri ɓe wondema mo maayi shirkana Allah ona teenta no filani ɗo sahaba ɓen Abu Dhar radiallahu anhu o winuraɗo wa in zana wa in sarak haysi o waɗi zina haysi o wujji si tun woni o shirkanali Allah o tawdoyali Allah e shirk o naata aljanna naɗo maki wa in zana wa in sarak haysi o waɗi zina haysi o wujji o landiti kadi o wi haysi o waɗi zina haysi o waɗi shirk naɗo maki haysi o waɗi zina haysi o waɗi shirk o landiti tataɓon nuraɗo haysi o waɗi zina haysi o waɗi shirk nuraɗo ɓeydanimo ɗum haysi o yani ɓeere yani haysi o waɗi zina o waɗi shirk o yani ɓeere ɗiɗo bakkatuji ko bakkatuji jani mawɗi zina e shirk e yargol ɓeere ko bakkatuji mawɗi gayki hikkodiri e shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ko e halkayji neɗɗo bonna fi makko en goɗi jeeya ɗon laɗo maki haysi ko ɗin ɗon o faggiti si tun o maayi o tawdo yaali Allah e fonnugol Allah e goɗɗum ko Allah tagi haray jakkitte makko ɗen ko aljanna wonoyta lutti noon ko honko adota e ko honɗum wonata alhaali makko on ka adande muradu makko ɗum idan shirku on ko bakkatu fof ɗo bawde on noon nurato sallam
ñande ko ɓe anndi no sahaba ɓe wadde ɗo anndi ko bakkat kam ɓuri mawnude ɓe landade ɓe landa ibn masud radiallahu anhu landi ɓe ngaaɗo ayyu dambi adam bakkat kam ɓuri mawnude ngaaɗo maki an tajala lillahi niddan wa huwa halakak kode waɗanta allah yerujo kode waɗanta allah fotoro kode waɗanta allah hawtidaɗo e hille ko kanko tun allah woni tagumaɗo ko hawtidaɗo e goɗɗo wallitanokimo tawtanomo e muɗum kanko tun tagumaɗo an yiltoɗa hawtamo e goɗɗum ka dewal makko ngaɗo maji ko bakkata ɓurɗo mawnude on ni idan ko ɗum ayan woni en e yewtude ɗo allah o fuɗɗori harminal ngol e sirku on o wi alla tusriku ko wondema wotan on sirkanmo alla tusriku bihi ko wonde wotan on sirkanmo shay'an hay e hunde dewal ngal fof ko yo goɗungal fi makko kanko tun allah subhanahu wa taala e kelewo e ɗum ɗo mo wabil walidayni wonande jibinɓe ɓen ɗiɗo yani alneɗɗanke wonande yumma maɗa e ɓen ma ko wonduma e maɓɓe ko haani wondudema e maɓɓe ihsanan ko moƴƴingol moƴƴagol e maɓɓe wonande jibinɓe maɓe ɗiɗo ko ya moƴƴo e maɓɓe allah ko nunɗuɗo ko jonnitemo ɓe ko haani heddude kon e haɓɓe yumma ma e ɓen ma ko ɓe woni sabu a jibinede ɓe woni sabu a woodede ko aduna ɗo ko ɓe dankima fewno ka tawno si a accitirama e hoore ma a wuratano ko ɓe woni sabu heɓuɗa tigi tigi gurdam a woodede nden taho ko ɗum waɗi alhali maɓɓe no wayi wo no wayi woni haysi wona ɓe julɓe haysi koɓe hefera nafere si woni koɓe julɓe no alhal maɓɓe wayi wo no wayi allah wi wonande ɓen ɗon ɗiɗo ko yawa moƴƴo e maɓɓe ɗum no ari e ko wona o aya ɗo o wassayna al insana biwalidayhi ihsana ووصينا الإنسان بوالديه حسنا آية 4 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نينيا ولدو wonde mawten sirkan allah e wonde yumma meɗen e baba meɗen koye moƴƴo e maɓɓe nde hiɗen hawtinde e moftaji feƴƴunoɗin allah wi wa id akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa allaha wa bilwalidayni ihsana andi ti janto nde min ƴettuno ahdi ɗin e banu israil wondema on rewata si wona allah tun wonande jibinɓe on ɓen ko moƴƴatol e maɓɓe jibinɓe maɓɓe ɗiɗo allah no yewtuma ko honno hanuɗa wawde e maɓɓe o wi ko ya moƴƴo e maɓɓe wigol ma ya moƴƴo e maɓɓe no mofti dendanangal ko wawɗa moƴƴorde e maɓɓe ka konngol ka kuugal ka konngol allah wi fala taqul lahuma uffin ko tawomaɓe konngol ɓurgol e fanɗude konngol yawitare wigol o wigol mus wigol a sukaɓe noon no yawi ko wi ɗum nene no wiyatno ɗum ko ufno allah no haɗuma nde wonatani nene ma ma ɓen ma o haɗima konngol ɓolgol o haɗirma ɓurgol fanɗude ngol si a haɗama ɓurgol fanɗude ngol ko wonti sengo dow makkol sengo dow makkol ɗon ɓuri hanude nde haɗeteɗa sa wiyama tawi ɓen ma o ma ɗum no holli wona ya siiko na ya yennu na ya huɗo na ya wowlu konngol ɓurgol wigol nene ma kadi waɗ noon o yamirma konngol moƴƴo gontelema maɓɓe o wi wa qul lahuma qawlan karima wolamɓe kamɓe ɗiɗo nene ma e ɓen ma konngol teddugol yani konngol wondugol e teddungal konngol teddinayngol ɓe konngol ngol ɓe teddirta konngol ngol ɓe soyirta hoyende hakkunde ma e maɓɓe konngol ngol ɓe soyirta hiɗa waɗi ɓe dow ɗa waɗi hoore maɗa sengo leydi konngol feññinaygol wonde hakkunde ma e maɓɓe ko jibinɗo e jibinaɗo e haala o haala eno soggirɗa konngol ngol wo
woni a wolu yawnuɗa woni a wolu tonuɗa nennuɗa woni a wolu sownitiɗa woni a wolu feññinɗa woni ko hakkunde mo an tun e maɓɓe woni ko yeeso yimɓe ɓen allah wi wa qul lahuma qawlan karima wolamɓe kamɓe ɗo konngol moƴƴol ɗum ɗo ka konnguɗi o haɗima ko woni kon o yamirima moƴƴol ngol ka alhaali huwondiral e maɓɓe o wiya tippitanoɓe o wi wahfid lahuma janaha dulli tippinanɓe gabitti maɗa ɗin hara kadi ko waɗirɗa ɗum ko sabu yuɓmingol ɓe fewndo e sayiji goo a waɗay tawata feere ala be waɗa fewndo ko tawno ɓe mari doole e hoorema a tosoko ma ugginoɗa tuma noon jalɗuɗa hey joni ko an jogotoɓe fiita ɓe yalu ko an wallata ɓe jooɗo an wallata ɓe immo fewndo ɗum kala ko waɗanɗa ɓe teddungal na kullota ɓe fiye na kullota ɓe yenne sabu yurmede eto tum hara wonali fiyo yi e woole ma fiyo nane mane waɗira har fi allah waɗirɗa tawa ko a yankinaniɗo ɓe ko a tippinɗo banaade maɗen yeeso maɓɓe si ɓe fuɗɗike wolugol a heɗotoɓe haa ɓe gayna fuɗɗata ko wolgol to ɓe a ono mon annda ono mon faama sukaaɓe no yaawi hannde ko woni ɗum kamɓe yiɓe yiɓe annde ɓuri bembaɓe ɗum nene maɓɓe alhaali bonɗo mo neɗɗo haani woɗagol noon idan allah wiwma ko ya tippinanɓe gabitti maɗa ɗin balaade maɗa ɗen helaɗe yeeso maɓɓe hay so ko a juutuno ɗo ga koɓe soɓu hiɗa ugginaniɓe naynugo ko a sujjanɓe ko nawi taw ya dari ɓantima pontiri yeeso maɓɓe enne aden e gorejo mum koya holluɓe ka mbaadi maɗa wondema hihi ko sengo ɗo maɓe wontiri an ko sengo ɗe maɓɓe wontirɗa e allah yamirma kadi ya dumanoɓe o wi waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira o wi ko ya wi wonde o ya wi jomiyani yurmin ɓe wonoɓe dankornomi noon fewndo mi wonno to so kala tawɗo allah hokkoriɗo ɓiɗɗo hayso ko goto o faama o aya o ɓuri mo heɓal to ɓiɗɗo sabu hiɗa anndi haa honto yurminɗa ɓiɗɗo ma on ten ɗiga wonɗon toso ko wawa tawra makko e hunde haa honto yurmeteɗamo haa honto a yiɗa goɗɗum heɓa o lorra ma ko muusi haa honto yiɗa yo o fowto yo o ɓuttin hiɗa anndi haa honto so'uɗa ɗum allah misiranma noon o wi toro allah yo yurmin ɓe wono ɓe neƴirma noon yoɗo yurmede fewndo wonnoɗa to soko ɗum ɗo ko wigo wondema koye torano ɓe hakkude maɓɓe allah yurmede ɓurde towude nden ɓurde mawnude nden ɓurore ɓe fowtinde nden ɗon ɗo noon o alhaali ɗo ɓe woni julɓe o ɓe woni yafiraɓe o neɗɗo ken hakkude maɓɓe mawɓe makko ɓen ko ni haani wawde nuraɓe sa sallam ɓe landano wonɗum ko golle ɗen ɓuri moƴƴude ayyul amali afdalu aw ahabu ila llah wonno golle ɗen ɓuri moƴƴude ma ɓura yi'ede ka allah nuraɗo maki sallallahu alih wa sallam ko julde nden e fewndo saayi meɗo fewndo kande naati ɗon tun juulaɗo yani yawnorgol e tottugol farilla o landi ɗo minuraɗo so ɗum no feƴƴi e maki ko ɗiggangol mawɓe mugol ɓen ɗiɗo dare nuraɗo hikkindiri ka golle julde nden dewal ɓurgal mawnude ngal e ɗiggangol yumma muduni bemmu ɓaawa ɗon noon ɓe janti fi jihaade ni al jihad fi sabilillah ɓaawa ɗiggangol yumma mum e bemmu allah subahana taala ɗo o hiɓɓindiri e moƴƴagol e mawɓe muɗum ɓen e wotinɗingol mo tawhid makko dewal ɓurgal mawnude ngal e kala ko allah rewira tawhid on allah ko ɗum hiɓɓindiri e teddingol mawɓe muɗum ɓen e moƴƴagol e maɓɓe teddingol no mawɓe muɗum na ɗum na ko mari fen muɗum ko tuwa mayɗa won allah wirmano wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin rewu joomi maɗa ha mayde nden are ha maya ko noon ɗoftagol mawɓe maɗa ɓen e hawre ko moƴƴi kon moƴƴo e maɓɓe yeru kala ko wowɗa feere ko noon ɗum kañum kadi waɗɗonma ko mayde nden taketa ɗum hakkude ma e maɓɓe mayigol ma an na mayigol ɓe kamɓe neɗɗo arno kam nabi sa sallam o winowaɗo mawɓe am ɓe feƴƴini no woodi ha hin koɓe gasata moƴƴorde maɓɓe naɗo maki naam sallah sallam
e makki no woodi ko moƴƴottoɗa e maɓɓe e makki duwanagol ɓe e hunnugol ahdi maɓɓe ndi ɓe ahodano ndi ɓe ahodano teddingol moƴƴo e musidal maɓɓe ngal ɓe hawti ɓen enɗan ka gorol ka dewol woni ko ɓe cukkodiri ɓen woni ko ɓiɓɓe ɓen ɗon ɗum ɗon fof ko enɗan maɓɓe par ce que ko kamɓe ɓen ma woni sabu haange ɓen non jeydu ɗon kala tawɗo ko kamɓe woni sabu hakkunde ma e makko moƴƴagol e on ɗon ɓaawɓe feƴƴinde ɗum koye ɗiggal ɗum ɓe jeeya kan gurdam maɓɓe kan itte siki ngaro makki teddingol gorejo maɓɓe yangudaɓe maɓɓe woni ko jangidaɗo woni ko jannidaɗo woni ko julodaɗo woni ko setodaɗo woni ko joɗoɗaɗo kawtal e yerujo maɓɓe ɓe weldunoɓe ɓe huɓodirno juuragol ɓen okkora ɓen teddina ɓen ɗum ko juuragol ɓenma teddingol ɓenma okkorgol ɓenma nene maɓa noon ina musidɓe tedduɓe no tawa kadi e ko neɗɗo moƴƴorta e mawɓe muɗum ɓawɓe feƴƴinde waɗangol ɓe sadaka Saad radiallahu anhu anno yumnaɓe yumma feƴƴini si mi waɗaniɓe sadaka hewtoy maɗumake naam waɗanɓe sadaka no tawa e muɗum waɗangol ɓe umra ma waɗangol ɓe hajju so tawi hawri hari ɓe waɗani ma ɓeydangol ɓe hayso ɓe waɗi ɗum kadi koye moƴƴagol e maɓɓe jeeya woni ko an tigi yahi waɗi woni ko goɗɗo imminɗa halfinɗa yo waɗane ɗum noon kadi koye ɗiggal ngol ɓe koye moƴƴagol e maɓɓe woni ko jeeya idan no wiyoɓen noon hulasa o ɗiggal ngol mawɓe muɗum moƴƴo e maɓɓe taƴirta fiiɓe maayi lammirta fiiɓe ewi ka aduna ɓe accima ɗum ko waɗɗi ɗum hoore ma ko haanuɗa jokkude fodde hiɗa woni ko maayugol maɗa haani taƴude ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o yonande jibinɓe ɓe ɗiɗo ko moƴƴagol e maɓɓe wala taqtulu awladakum wota on waru ɓiɓɓe moɗon ɓen si wiyama walat haala aran waɗade mofti wonɗo ɓen e jiwɓe ɓen fof no naati toon Allah wi ɓe ɓiɓɓe moɗon worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe wota on waruɓe dey min imlaqin sabu basal honno neɗɗo warita ɓiɗɗo mum sabu basal aada jahiliya arabu ɓe warayno ɓiɓɓe juɓɓe ɓe jiwo sakkanta ko gorol ƴettata kaafa dartata ko gaño yahata ka golleji sa tuɗi e kañum ko charge e hoore ɗum no yaawi ko pooɗi woni sabu ha gorol muɗum heɓi jasere wono si ari heɓugol fattu masalan wono si gaño nangi ɗum naɓi e gorol no jasira telema debbo heña ɗum waɗi feɗo jahiliya maɓɓe juɓɓe ɓe warayno moƴƴa Allah wa ida almawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa ida bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hum am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ɗum ɗo hari koye aada maɓɓe jeeyano Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi ɗum no jeeya e warugo ɓiɗɗo muɗum o zaman hannde mo wonde wuurde ɗo bonnugol reedu avortement ɓen gonti ƴetti ɗenno so weekend heɓa wiyoɓe ma he wattude de adunade no sattigoy heɓa wiyoɓe o adunade ɗum sattigoy heɓgol ɓe ɗum ma ko hoyre hokko ni ɗen mise ɓe waɗanta hande so haɓi ɓe tattanayo kippuno ɓe ɗum jangira ɓen ɗon no moƴƴinira avenir maɓɓe ayne ara ko Allah halfini avenir maɓɓe Allah wi nahnu narzuqukum wa iyyahum mano waddi ɗum ɗo no jeeya e muɗum espace gol jibingol muɗum ngol feƴƴintina seeɓi ɓiɗɗo goto yakara jiddini fi duuɓi nayi joyi jeegom si heɓoya kadi ɗon ɗum ɗo fof ko noon e jumugol kala no gerduɗa ha saliɗa jiidagol ma ha warɗa ɓiɗɗo mo Allah waɗi on ka reedu hay ko atti o yaltude hano on ka reedu taw ha fréquentuma o yalti ino naati e warugol ɓiɗɗo muɗum
sabu basal mais sina sabu cellal sonna joon wadira harena hay hunde sona sabu hulugo tum basal wi wala non satti fereji no dudi Allah subhanahu wa ta'ala o hadi dum do ko ada jahiliya ni do ko ɓiɓɓe heɓa ɓen o ayala ɗum sappade oɗum o wi min imlaqe sabu basal heɓingal yani afwa na ɓiɓɓe heɓa ɓen ko alɗana o aya ɗo kon wonde ko ɓawo basal ngal heɓade ko ɗum waɗi ɗo o fuɗɗori weltinirgol ma taw fi hoorema o wi nahnu narzuqukum ko menen woni ko arsikata on wa iyahum kañum e maɓɓe kamɓe an o wodaɗo ɗo hay fi basal heɓima wota wari ɓiɗɗo maɗa sabu ɗum sabu ngal basal heɓugal ma arsike ko juuɗe Allah woni o wi ko menen arsikete an woda ɗo on kamɓe aro ɓen kadi ko menen arsikata ɓen suratul isra o wi wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin woto woro moɗo men sabu hulugol basal ɗon basal ngal heɓaki taw kono ko sabu hulugol basal wota ara wota hew ɓiɓɓe buy eno salaire ma ɗuuɗa ma hoore manan ma ko ɗuuɗa dépense maɓɓe ɗin defama basal alhaala num serti seeɗa ɗo ko warugol mo sabu basal heɓingal wonaɗa e haɗede ɗa ko warugol mo sabu basal hulangal wota heɓo de tawno ɗon basal ngal heɓaki taw Allah fuɗɗori taw kamɓe wonaɓe sakkede ɓe Allah wi nahnu narzuquhum wa iyyakum minen arsikata ɓe arsika on kono kadi ta'bir alquran o mbaaloji ƴeewa alquran o sa daari juɓɓudi muɗum ndin a taskiki ko hakka taskiɗa o ayi kawaseji hawni holleɗima nde yuɓɓande ɗo wawata wonde si wona immorde anduɗo kala hunde ado nde waɗude e tuma nde waɗi e fewnode nde waɗa e battane mere ko honno wondiroyta ko on ɗon tum wawata yuɓɓude sifade wonde ɗo kulle ko goto perti rabbul izzati wal jalali subhanahu wa ta'ala Allah wi wala taqrabu al fawahisha wota on ɓatto boneji ɗin fawahish jambu fahisha ko kala ko boni nde wonde fahisha no waɗa hara ko zina woni ko fara wallati yatina alfahishata min nisaikum ɗon fahisha on ɗon ko zina kono nde wonde kan no ara hara ko am kala hunde bonde woni ko konngol woni ko kuugal Allah yo toon ɓatto boneji ɗin wono Allah wiiri noon e aya o qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma dahara minha wa ma batana wi joomi an harmini boneji ɗin pankareji ɗin ko feeñi e majji e ko suuɗi ɗo o wi wala taqrabu wota on ɓatto wiyedema wota ɓatto ko haɗugol ma jumbugol kono sakkaɗa ko atti a hewtude ɗum ko min mbawi saddide rahi wono Allah wi noon wala taqrabu zina wota on ɓatto zina on ay ko wota ɓatto e sababuji naɓayɗima taw e muɗum weldugol e sonnaji on humpodira e makko na on enɗam na on hay hunde mi hiwrima tum hiwroma fi yon min pettunusi ɗon e jam humpito ma fi yon ɗo ɗum e jam kombo altimama ko ya yaltu e ɗi relation ji sama kalaji fenandeji ko ɗoni wala taqrabu hippakite ma ɗen hukkinoɗa boneji ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala hawdi ɗo wi wala taqrabu wota ɓatto kala ko hewtinte bone memugol ma ɗum ɗon ko ɓattagol ma bone o sabu hunde fof no mari dammugal ko sa ɓadi ka dammugal si wiya ya udditi ko sa udditi wiya ya yurnu ko sa yurniki wiya ya naati ko sa naati wiya ya ñiiɓu si woni noon a ɓada noon ko dammugal ngal a yarani telen ma maggal andi hara a hisi e kala ko wontiri telen ton ko ɗum Allah wi wota on ɓatto boneji ɗin ma dahara minha ko feeñi e majji wo wama batana kañum e ko suuɗi e majji Allah subhanahu wa ta'ala mo haɗa en ɗo e kene men e gunɗo men yo en laɓɓingal haali meɗen o kano maki sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath yiƴan neɗɗo jurɗo dagota ko sona e alhaaliji goto e alhaaliji tati maki annafsu bin nafs o tewike o itti wonki makko ɗin hara e dagiti sabu ɗum ɗon non si ittama koye hoore gonga pittira
maɗum ɓe maki athayibu zani e fillaye go aw zinan bada ihsan o waɗa zina ɓaawo tawde o sanginorino desal ɓaawo tawde o resi hay so serti e debbo hay so debbo maayi gila ka tawi ɗon o resi hara o sanginori desal ɓawti ɗon hannde kadi so wini almufarikul jamaa murtuɗo yalti islam on kañum kadi so woni o noddama yo tuubu yo wurto ko subaho maɗe o feŋŋinanama jilɓa yo fof o ittanama o witi tigon min miɗon kiyafel islam on hara wonki makko ɗum dagike waɗugol ɗon ɗe golle ɗo wona an e min e oɗa halfina ko halfinaɓe sharia justice on halfinaɓe ñaworde mais c'est ko ñawol l'islam ko kamɓe ɗon halfina waɗugol ɗen golle ɗon no toon alhaaliji go nde ƴiƴan neɗɗo dagoto hara wona ɗiɗo tati waɗomo woni e haɓowo allah e nuraɗo muɗum on murti ƴetti jogaji woni e yanugol e yimɓe ɓen jemba ñalano hino wara hino jatta allah wi innama jazau alladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fi lardi fasadan an yuqattalu wonde ɓe warete on noon ɗon kadi ƴiƴam mum ɗa hino jaggi e sifa ɗi alhaaliji ɗi sharia on janti so woni wona ɗum ɗon hare ƴiƴan neɗɗo on ko ƴiƴan harmuɗam memugol ɗum ko ɗum allah subahana taala on enki haɗude o wi woto on warude ki wonki ki allah harmini si wona e hoore goonga allah no sifori ɗum jiyaaɓe ɗum moƴƴu ɓen ɗi sifaji ɗo o wi walladina la yad'una maa allahi ilahan ahar ɓen ɓe noddata wondude allah reweteɗo goo wala yaqtuluna annafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi ɓe warataki wonki ki allah harmini nde warete si wona e hoore goonga woni ko wonki goɗɗo goto woni ko e ɓiɓɓe maɗa ɓen no aya on haɗiri en ɗoni o wi wala yaznun watti ɗum kadi ɓe waɗata zina ɗum koye jiyaɓe allah moƴƴuɓɓen ka sifaji maɓɓe allah janti ɗi sifaji ɗon allah wi dalikum ko o jantana ɗon ɗo wassakum bihi o wasiyori on ɗum kanko allah la'allakum bela jo onon taqiluna on haqqilay o sappori ɗum ɗo e ɓattagol muɗum ismi ishara woɗɗitiɗo dhalikum si sapporama ko woɗɗiti tawi na ko woɗɗiti hara ko sabu mawningol fi muɗum won allah wi noon dhalika alkitabu ay hada alkitabu nde deftere ɗo wonde sappora wi ko nde deftere to sabu hollugol towugol daraja meɗen e mansila meɗen ɗi wasiyeji ɗo ko ɓurɗi mawnude ko wasiya ɗen e ko wasiyora ɗen kon ni allah sapporani en ɗi sappande sappo hunde woɗɗitinde sapporte sabu hollugol en towugol daraja ɗiɗo sabu hollugol en hulɓinagol ɗi haɗaɗi ɗo fiyota en ɓattude nafere memen o wi o wasiyori en ɗi fiyo en haqqil fiyo en gollir haqqille men ɗen fiyon ɗum sabu ɗi jantaɗi ɗo mo ɓoraki haqqille mum ɗen o jaɓay ɗiɗo e hoore ɗoy hara umali o taari son kaali landaki taskagol ko ɗuuɗi landaki he gandal janal fiya jaɓu ɗiɗo wonde makko piiji bonɗi inñiniɗi añiniɗi golliti tun haqqille maɗen ko fan yani ɓooru tun e majje yani salare ɓooru tun e majje fiɓagol e fenade accuɗe tun no allah waɗiri ɗe noon jaɓoje gonga taskotoɗe a ndaara tun tawa hii kokko wona e wolede ɗo ɗum ɗo haqqille ɗen tiɗi hino holli on no hii moɗum ɗo ko hunde inñinide ko hunde bonde ko hunde kanude ko ndaaruɗa wo e majji o wi wala taqrabu mala al yatimi koye harmina ɗin ha hin koen jona e soggede o wi no jeeya e ko o harminani on memugol jawdi al yatima on ñaamugol ndi ma bonnugol ndi o haɗiri en ɗum ɓattagol ndi wano o haɗiri en ɗon ɓattagol boneji ɗin ɗa o wi ɗo kadi wala taqrabu wota on ɓatto mala al yatimi jawdi al yatimajo on illa si wona billati ngol laawol hiya ahsanu tawngol ko kañum ɓuri moƴƴude ko honno ɓatto
battorgol jawdi aletimajo woni lawol moƴƴol ko danka gondi hiwandi ɗi ƴotandi yeebo tandi tilfo gollirandi fiyo ndi mawnu ndi ɓeydoo ko ɗiɗo noneji so woni wona ɗum ɗo yani ko fii moƴƴere makko kanko aletimajo on si woni wona ɗum ɗo hara Allah yi wawta ɓattuto few nafere nde ma hande noon jama o no tiiɗi ko yawiti ko wiyete ko fi jawdi alyetima hunande Allah kamñiren yiite Allah wi inna alladina yakuluna amwala alyatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ɓe ñamoɓe jawdi alyetima ɓen e hoore tooñe Allah wi ɓen kowoni ñamude ka deɗi mum ko yiite ɓe naatoye noon e huɓɓunge haa satti kin ɓe sunno e toññande dalgam ina jawdi aletimajo on sina fii nafugol mo nafirgol mo dankanagol mo jawdi ndin renanamo ndi moɓanamo ndi hiwanamo ndi mawninanamo ndi so tawi wona ɗum ɗo Allah yi wawta ɓatto on noone ɗon kadi ɓattorgol ma sabu nden moƴƴere ɗon wona haa few ida habbana ko ha on to o wi hatta yabluga asudda ɗum kadi le ko haa o yotto kelle fuye haa o hewta accidede e jawdi makko won Allah wi ɗum suratu nisa wabtalu yatama hatta ida balahu nikah darde alyatima ɓen haa si ɓe yettike desal haa si ɓe fewnike desal ɗon ɓe helli faama so woni ɓe hewti ɗon fa in anastu minnum rushdan si on soyi on yii e maɓɓe peewal fadfahu ilayhim amwalahum jolliteɓe jawle maɓɓe ɗen ngal peewal ɗon wona ngal wolede ɗon na ñiigugol e julde na tabutugol ka julde jama na affaire dewal wona e wolede ko wawugol gollitirgol jawdi firɗitagol e mayri wawugol sooda yeeya andugol marugol jawdi muɗum suuɗandi kadi suuɗete andugol yani wawugol jogagol jawdi ɗum woni peewal ngal ɗon ko selli konguɗi karankoɓe so woni o yettiki kelle fuye a yii e makko wawugol jogagol jawdi waɗandi ka moƴƴi hiwandi haray ko haa ɗon newnananoɗa kadi ɓattagol jawdi makko ndin si feƴƴi ɗon haray sa ɓattuta ko kanko fiya wallitumo jawdi na e jawdi dek arta sabu neɗɗo feƴƴata laaɓanede reedu wallite na kadi wigo wondema so hewti ɗon a jontimo jawdi makko ni ko a teftomo a yiɗa mowaɗa honno la naɗo maki a dinu nasiha dina kanko an nasiha ko laaɓodira reedu haray mo be koye ala wandu reedu yiru feere maɗa ɗen o wi wa awful kayla timmine etirɗe ɗen etugol ngol wal misana e peesugol ngol bil qisti timminiron ɗiɗo numɗal timminiron ɗi gonga etugol koko ettirte miran hu wono kooti wono gorel e ko nandita e muɗum peesugol ngol koko peesirte wono kilo wono litre o nandita e muɗum Allah wi ka etugol e ka peesugol kañum kadi timminiron ɗum numɗal kamba molanaɗo no ari eɗe golle ɗo janfagol ka etirde janfagol ka peesirde kamba molanaɗo no ari e muɗum Allah wi waylu lil mutaffifin bone wodari ɓen ɗuytoɓe janfotoɓe o wi alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun ɓen tawoɓe si etinoyke ka yimɓe ɓen ɓe ɗaɓɓa e timminanede so yeeyi etugol kama timmin ɗo no manki ndaari to so e hunde ala no nder ton ɓe ɗaɓɓa tun ko ma timma o wi wa ida kaluhum so woni noon ɓe etaniɓe kamɓe ɓe joni ko kanko woni etowo on aw wasanuhum ma fesowo yuksiruna ɓe ɗitay Allah wi o sifo ko ni bone wodanimo ala yadunnu ulaika annahum mabusun e ɓe ɓe sikka wonde makko ɓe immitinteɓe li yawmin adim wonande ñalande mawde yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ñalande yimɓe ɓen immanto Allah jomirawo tagore nden idan kamba ɗum tiji no mawni no hulɓini mofte fof halkama sabu salagol ɓe timmingol peesirɗe ɗen e etirɗe ɗen yimɓe Shuayb ɓen alayhisalam o tawa ko Allah halkiriɓe sabu muɗum ɗe golle gonɗe ɗo Allah wi en yo en timmin etugol ngol e peesugol ngol timminiren ɗum gonga e nunɗal
la nukallifu nafsan min fawawonki wowonki illa wusaha si wala yerbu ki tagana ko yiri yaajende makki on ɓe golle ɗe yamiraɗen ɗo fof a fawa kay mum sina yerbu tonata ko fattakullaha mastata'tum yerbu wawɗa an ƴetto tun taw hakkunde ma e allah hiɗa eti fiyo timmu fiyo moƴƴu fiyo laaɓu e nder ɗum ɗon si a ari fal jolgol inchallah allah nangitittama o wi wa ida qultum si woni on wuuli fadilu nun ɗe ko haala ɗo kadi kala haala gonɗa e wolude nun ɗo e makka si a humpitay habar wolu gonga tawol fenade wota ɓeyɗo ta ɗum cuuɗ so woni a seedito gonga ko yiwɗa waɗi on woola ɗum makko nanɗa woolama ko woolani ɗon hara a firani a wurtali a woñani a ɗuytali a ɓeydali so woni a ñaaway ñaawira gonga kala konngol ngol wolata wowlu hara ko gonga tan allah wa ida qultum si on wowli faadilu ɗum ɓe walaw kana da qurba haysi tawi gonga kan ko heltu ɗum e hoore ɓattodiraɗo moɗon ka en ɗan musidɗo ma ɓe jananoye ma ɓe lutodiri ɓe yeddodiri tawde ma mo ɓe wooli hayso ko gonga kan sa seeditiki ko hoore musidɗo ma ɗon seeditol gonga si tawi a ñaaway hayso ko musidɗo ma woni ala gonga wiyo ahi ala gonga naɗo maki on so wahaka dalika o muma wallu musidɗo ma ɗon o tooñi wo o tooñawo fewde ko tooñaɗo metta fi ko darana golɗo darode makko fiyo hettugol haqqe makko kono so tooñi noon ko darugol e makko fi ittugol moye tooñe ɗen andina moye tooñi walla mo ha o ɓooro ɗen tooñi allah wa ida qultum soni on wooli faadilu nun ɗe bal nokkugo wi walaw ala anfusikum awil walidayni non watte no wal aqrabina to surat nisa o ya ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah woni darorɓe nunɗal seedoroɓe fi allah walaw ala anfusikum hays koye hoore wonkiji wonki awil walidayni ma jibimɓe on ɓe ɗiɗo non si ɓattodira ɓen ari idan hoore wonɗo wo wonɗo gonga kanko kan ɗon hamɗa wolude o wiwa bi ahdillahi wonande ahdi allah ndin aw fu hunneni timminon ndi ahdi allah ndin hino mofti ko ahoduɗen kon e allah goto kala e men ko ɓe meɗen no ahode e allah ko allah woni jooma muɗum ko kanko rewata wa id akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna allah weɓituno fof ka kecci adama o landi wona min joomi moɗon mo weewi ko noon woniri allah ko awon joomi amen min seedike ɗum ɗum ko honɗum noon wondema ko kanko wondema ko kanko won joomi ma wondema ko kanko nananta ko kanko jaɓanta allah wi ka suratul ahzab o inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali taklif o fawede golle o min weɓitani ɗum kammol ɗin e leɗɗen e pelle ɗen fa abayna an yahmillaha wa ashfaqna minha ɗi sali ɗi huuli allah wiya hino julde hino korka hino tawde hino ɗum ɗo e ɗum da mo waɗi ko aljanna mo waɗa ko yiite kammol ɗin e leyɗen ɗe e pelle ɗe wi allah mere min moniki min falaka aljanna min falaka yiite min falaka kel halfinede ɗum ɗo minen waɗu ɓen jiyaɓe ma ɓe eltuɗa e waɗugol goɗɗigo harɗa ko yowdire yiite aljanna ko ɗum kammol e leɗɗe e pelle ɗe yeddata allah kañum ko mbeno woni ka woni ɗon wi minen warlu men noon ɗi suɓi ɗum minen ka suɓi men waɗe son waɗi ko ɗum ɗo son waɗali ko ɗum ɗo minen waɗu men waɗoɓe neɗɗo en ken wiya e hino ɗo golle ɗen sa waɗi teddugal aljanna fowtere nema sa waɗali yiite ngen e lette muɗum oyi bisimillah wati allah wi wa hamalaha al insanu neɗɗo en ken ƴetti ɗum ɗon kañum ronditi innahu kana zaluman jahula wala tigi ko tooñuɗo neɗɗo en ken sifoto tooño ko sifoto majjere idan ndin ahdi ɗo hakkunde ɓe e allah wondema en reway mo
nin ɗon ko nin taw woni yeeso e ahdi ndi allah yo bi ahdillahi awfu ino naati ɗon kala ahdiji wonɗi hakkunde meɗen hara ko fi allah ahdiji fi allah ɗi hakkunde men huwwondire ɗen haldi fottiji ɗin hino naati e ɗum ko ɓuri fanɗude e ko yawitoto ɗen wono kaye jokkere enɗam musida semmil lew ɗum ko halgaɗo waɗiri fi allah ɓay min ɓuri ko fi l'école ko fi julirde ko fi dispensaire ko fi aliyetima ɓen ko fi yimɓe waso ɓen ka hoɗo na fi allah ni ɗum ɗo ko fi allah no naate e mum kaye jokkere enɗam ka julirde nden dankore lotire fittire ko piiji ɓurɗi fanɗe ɗi wonde wolde ɗo tan fere kam piiji ñani ɗi idan kala ko ahoduɗa ahdi wondi hakkude ma e allah ni wo ahdi wondi hakkude ma e tagore allah ne hara ko ahdiji fi allah fi dine allah kam ino naati nder ɗo ka allah wi ɗo wa bi ahdillahi awfu honnugol ɗo ahdi ɗum ko e sifaji yimɓe moƴƴuɓe ɓe yimɓe firdaus ɓen jeeya allah wi qad aflaha almuminun gonɗiɓe ɓe malama pellet ɓen ɗo ɓe malama o jantiɓe ha o jantori ɓe hunnugol ahdi walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un o wi ɓen ulaika humul warithun kamɓe woni ronoɓe ɓen ronoɓe hon ɗum alladina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun kamɓe woni ronoɓe firdaus ɓen kamɓe ka firdaus ɗon koɓe luttoyoɓe yaftugol ala eggugol ala firdaus ko aljanna ɓurɗo towude on daraja ɓurɗo towude on warñakkere makko nden ko arsha allah subhanahu wa taala kañum woni warñakkere plafond firdaus on mono fala heɓoyde ɗon jeyete sifaji makko hunnugol ahdi allah wi en ahdi allah ndin hunne dalikum ɗum ɗo koko jamtana ɗon ɗo kadi gila ka woɗɗitagol jooɗi aleti maɓɓe sona fi moƴƴingol ndi ha e timmingol etirɗe e peesirɗe ha e nundugol ka konnguɗi ha e hunnugol ahdiji allah ɗin allah wi ɗum ɗo kadi wasfakum bihi o wasiyori on ɗum o yamiri on ɗum la'allakum bele jo ono tadakkaruna on waajitoto la'allakum tadakkaruna on taskoto waajitoɗon naane o wi taqilun sabu ɗon gollitirgol haqqille ɗen ɗum gokkuni yonayo neɗɗo accuɗi haraɗi ɗon ɗo o wi tadakkarun on taskoto waajitoɗon ɗo jon hakkille ɓuyi no yala e ɓuyɗo jon hakkille ɓuyi no waɗa mik makke jawɗi aliyatimaji har no ñiiɓe e julde no ñiiɓe e korka sirkanta allah jagganamoɓe muɗum kono joni ka jawɗi aliyatimaji koton wawi acci wiɓɓe ma o mema ɗon gokku fiyon num sabu tasakkuye on falli e makko haqqille en no woodi oɗo woɗɗiti ɗi janito kono ɗo o woɗɗitaɓe ɗo noon nata so wigoy sabu ñamugo aliyatimaji no jeeya e halkayde neɗɗo kadi mina sabi el mubiqat naɗo maki ɗiggitani ko saba al mubiqat woɗɗite jeɗɗi halkayde ɗin ɓe janti e majji ñamugol jawdi aliyatimaji ko nde tawno kañum feeña moƴƴa no wona e gundu no wona ko suuɗi ma neɗɗo o wona taskotoɗo waajitotoɗo miijitotoɗo fiyo woɗɗiton ɗon o accita ko ɗum allah subahana taala ɗum tappi wonki neɗɗo o ka jawdi aliyatimaji o wi wal yahcha alladina law taraku min halfihim dhurriyatan diafan khafu alayhim o wi ɓen tawɓe si acci ɓiɓɓe muɗum tosoyɓe haray hiɓe hulani ɓen o wi koriyoɓe hulu allah e ɓe accuɓe ɓiɓɓe muɗum tosoyɓe kañum kadi o wi falyattaqullaha wal yaqulu qawla sadida no huliranɗa noon ɓiɗɗo ma on ɓaawa ma kono oɗo kadi huliranɗo ɓiɗɗo mum on ko a faala ka waɗe kono ɓiɗɗo ma si a maayi oɗo kadi faalaka sifa ɗum waɗi e ɓiɗɗo makko on anndi ɗo ko wonki maɗa kewna e memede ko ɗum waɗi woɗɗitagol ɗum ɗon no landi taskagol waajito waajo hoore muɗum haɗitora kambaji allah ɗin sabu ɗa wawi ƴettude jawdi ñaama hara goɗɗo annda na kanko joom mayni na nene makko anndata da fere janamɓe ɓen ɗen ni souvent halfinano ko an kiɓi ɗum ko ɗum allah wi ɗo la'allakum tadakkarun wiw sifa ɗum e peesugol ngol e etugol ngol sa yeeɗo ka buusejo waytanema kilote o ara peestuɗama a peestuɗa ko sa yehi ka boutique a yetti kilo sukkar ari a yetti to hayso ɗa mari sikkeri ka suudu ma arata yowamu ɗo awata amara tan ñande ɗo a sooda kilo ñande ɗo a sooda kilo ko etama ko peesa ñande ɗo a yettitota ko idan ɓen etoɓe peesoɓe kamɓe kadi andugol ɓe tun hino harmi accintaɓe ma ɓe wona waajitotoɓe ma ɓe wona taskotoɓe ma ɓe wona ndaaroɓe kambaji allah ɗin fiyoɓe waawa accugol
kan mundugol hakkunde muɗum goɗɗo ma hakkunde aade muɗum e jalano ɗo kadi walla noon yimɓe ɓurnoɗe heɓe ɗo makko maɓe bangeji ɗuɗɗi kono si yandima e ɓiɗɗo maɓɓe on sa yiino ɓe wolirta noon ma ɓe ñawirta noon ma nene goto maɓɓe on ma alɓe ɓengu maɓɓe o ɗon kan ko fijirtaki gonga e ɗaɓɓitotaki hana nano neɗɗo har yowde ko ɗum allah wi laallakum tadakkarun bela jo on taskoto bela jo on waajitoto wiu sifa ɗum ka hundugol aadiji no wodi har naafi satta neɗɗo on kono sabu tun e tigi tigi taskagol sabu tun waajitagol ta neɗɗo on no welsini ɗon no foy gittine fi ɗum no waɗi ɗum kadi koyɗe muɗum no yaaɓa no yaha idan allah ko ɗum ka janiɗa feeñuɗiɗa o wi ɗon taqilun sabu ɗon haqqille tun seeɗani yonima ko andiran ɗon harmi accira kadi sabu muɗum kono ɗo yonatama tun andugol no harmi ko ma wona neɗɗo taskotoɗo ɗe ayaje taskotoɗo ɗi kambaji allah waajitora ɗum ɗo fiya wawa haɗitagol acca o wi wa anna hada sirati no jeeyagari e ko allah wasi yi'en wondema ko ɗum ɗo woni laawol angol wa anna hada e wonde tabiti ko ɗum ɗo o sharia ɗo o l'islam ɗo e ñawoje muɗum sirati ko ɗum woni laawol angol mustaqiman ngol noon ko feewugol ngol ala ɓoylo ɓayla ngol ala towa jola ko feewugol laawol gotol fuɗɗode maggol o ga ko sharia allah on ko ɗum woni e nder maggol timmode maggol on ko aljanna on kono joli noon e makko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi fattabi'uhu jokkengol laawol wala tattabi'u subula wo tawon jokku deyɗate ɗen nulaɗo sa sallam ñande go ɓe ciifano sahaba ɓen ciifol feewugol ɓe ciifi sengo nano maggol ciifi sengo ñaamo maggol ciifi ɓe wi e hino laawol allah ngol hakkunde on ngol ɓe wi ɗiga sengo nano e sengo ñaamo ɗo gootol ɓe ɗo seytaneer no dari e hoore muɗum hino nodda ɗin ɗon fof ko laɓaɗi ka yiite ɓe jangi o aya ɗo wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula wo tawon jokku deyɗate ɗen ɗeyaɗate fof wo tawon jokku fi honnu on jokkane tum fatafarraqa bikum ɓe itta on ɓe sennidira on an sabilihi e laawol allah non a jokka e ɗiya laawi tum ngol jokkuɗa woymaji ɗi fof yiɗi fota honto ɗi ɗaɓay ma ko ittugol ma e laawol allah ngol sa yiwi e maggol harani aljanna ko pottodiri ñande dangal noon werdeji tati ala ko ɗiɗi pet fariqum fil jannati wa fariqum fi sa'ir idan si ɗi yettima e laawol allah ngol gaɓogol ngol ka aljanna hara luttation na ka yiite ɗiɗa fof majji ko laɓayi ka yiite allah wi dhalikum ɗum ɗo o moon ko janngana ɗon ko wassaakum bihi o wasiyori on ɗum la'allakum bela jo onon tattaquna on hulaymo kanko allah ɗo ñiiɓugol e laawol siratal mustaqima on ko ñiiɓugol e sharia allah o e kene e gunɗum o fof e makko kadi yeru feere maɗa nden ko waɗete ko fof waɗa hara yani yeru ko waawɗa ko haara ɗum inaki ko accete ko fof muɗum acca ɗuɗo landi yeɗɗo hewtugol martaba kulol allah ko ɗum allah hombiri ayon la'allakum tattaqun bela jo on hulay allah ko haka neɗɗo on sifitori kulol allah o ñiiwi e laawol sirata mustaqima o sabu fodde hiɗa e ko moƴƴi kon hiɗa woɗɗiti ko boni kon haray hiɗa nder toon sa ŋesti toon falɗu ko niye ko boni kon haray a seli seeɗa konko ŋestinayma ɗon selinayma ɗon ko mankugol kulol allah yani wasirede kulol allah heɓuɗa ko ɗum selimma nanuga selata idan neɗɗo yo eto wona sifitorɗo kulol allah hulugol allah koko raɓɓiɗi pot ko allah yamiri kon waɗu ko marɗa feere ko fof e muɗum ko ala kon feere allah nangittama ko allah haɗi kon woɓɓitoɗa fof e muɗum accugol haɗa ɗin en fof ɗen fota wawde ɗum ko sertuɗen ko waɗugol yamira ɗin sabu woɓɓe meɗen no wawi goɗɗi woɓɓe wawata goɗɗi sabu alhaaliji ɗi allah waɗi sennidirɗi en hakkundeji meɗen ثم رفتي آتينا موسى الكتاب من جني موسى دفتر لين ثم سياري هكينيرغول كون دونا هكينيرغول golle e golle hikkinirgol khabar e khabar jonnede Musa deftere nden no aditi wahyingol e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no aditi wodede nulaɗo sallallahu alaihi wasallam idan ɗo humputuɓe kadi
andi ko ayon ko fuɗɗorde darsu men qul taala watlu ma harrama rabbukum alaykum ana mi humpito on ko Allah harmini e moɗon o nodduɓe on mo humpitude ɓe immorde Allah awa humpituɓe ɓawa humpitude ɓe ɗi yamiraɗi haɗaɗi ɗo wondema wona an woni fuɗɗoraɗo on e nulede na an woni fuɗɗaɗo jollede sharia min jonnino ɗum taw ko attima taw woɓɓe no jeeya e ɓen o jeeyaɗo wiyeteɗo Musa alayhisalam Allah wi summa refti ɓawa humpitude ɓe ɗum ɗo humpituɓe kadi wondema atayna min jonnuno Musa alkitaba Musa deftere nden ɗum ko tawrata on ko noon deftere makko ne wiyete tamaman tawi ko nde timmude Allah wi wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay to yime windanimo ka alluje ka ɗeri tawrata on waaju kala hunde min feŋŋinanimo toon kala hunde ko ɓe haton jinno erewgol Allah subhanahu wa taala idan Allah sifinde o wi ko nde timmude ɓen jonnirimo nden ala alladi ahsana konngol goo ɓe wi sabu moƴƴingol mo ngol kanko Musa yani sabu wonugol mo jeyaɗo Allah moƴƴo sabu rewgol mo Allah ngol wakkilo e dewal wakkilo e noddangol Allah muñño sattede koni e nder muɗum kon konngol goo ɓe wi ni konngol goo ala alladi ahsanu e Allah wi men jonndimo deftere nden men towniri fi makko nde deftere ɗon e sabu moƴƴagol Allah e jeyaaɓe makko ɓe wiɗi moƴƴagol e muɗum ɗo suuɗi konko ɗi ɗino hino janta ɗi ɗino kadi ɗi selli okkede Musa ko kakon ko ɓural Allah ko teddungal immorde ka Allah ngal ɓural Allah e teddungal iwrungal ka Allah hewtima ko sabu wonugol ngo neɗɗo moƴƴo jeyaaɗo Allah ɗigguɗo newiɗo ɗoftiɗo ayɗi ɗi ɗino hiɗi selli bal hiɗi hawtodira Allah wi wa Ibrahima alladi waffa كبقرة ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وي جنتون جومي إبراهيم جري برنوم كومبو دي يعني قول لي جدبه إبراهيم تمني دي الله يبرمهن قال إني جاعلك للناس إماما ويكون يوادو وما قونا نجدبه أردو سب قول لي مكو مؤجدين تمين قول مقول لك الله جلي مكو فأتمهن وتمني دي قلوا الله يدوى إبراهيم الذي وفى Allah wi sabu min waɗi mo alman min waɗi mo ardiɗo min waɗi mo yeesoɗo min waɗi mo ɗowinorteɗo Musa alayhi salam kañum kadi ko wana noon Allah halfinimo golle o waɗiɗe no haniri noon Allah yoɓi mo sabu moƴƴingol mo ngol yoɓiri mo honɗum jonnugol mo deftere nden waɗi nde timmude o waɗi ɗum yoɓirgol mo nin joddi ɗon sabu moƴƴagol mo kanko Allah tebdigol mo jeyaɓe makko ɗigguɓe ɓen Allah noon kono moƴƴere nden ko moƴƴere tumo yoɓirta hal jazaa'u l ihsani illa l ihsan yalli no woodi joddi moƴƴere hara wona moƴƴere jawabu ko ala joddi moƴƴere nden ka Allah ko moƴƴere tun ko enen neɗɗanke waɗante moƴƴere ruttira ɗum bona Allah kan nana o sifori kanko so waɗi moƴƴere ko moƴƴereji o yoɓa e ma o somindirane feññinde li kulli shay'in wonande kala ko ɓe heɓɗon jinno yo feññamɓe yo laaɓanɓe tawi ɗum no feññina ka tawrat no laɓɓina toon wahuɗan ɓe waɗinde ko nde peewal mo jokki ñawoje meɗen o feewi wo rahmatan min waɗinde ko nde yurmede mo jokki ñawoje meɗen o feeway tun Allah o kam mo yurmede muɗum nden min warrininde deftere laallahum belajo kamɓe yimɓe Musa ɓe banu Israil bi liqa'i rabbihim wonande hawrugol e joomi maɓɓe yuminuna ɓe gonɗinayi kono nanon ɓe wayirno ko ɓuri ko ɓe maɓɓe Allah wi minhum muminun wa aktharuhum lfasiqun no e maɓɓe gonɗinɓe kono ɓurɓe e maɓɓe ko fasiqiɓe Allah hikki ɗon jantagol alqur'ana o manti tawra taw ha wayma so kayre ɓuri timmude ɓuri towde daraja kono alqur'ana on nde tawno heno timmi ɓuri nde no yetti ɓuri nde o wi wa hada kitabun onon kadi nde wahinande e moɗon ɗo ko deftere anzalnahu men tippini nde mubarakum min waɗi nde ko nde barkinande wondude barki on Allah wi noon ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun
de ko deftere men tippire maɗa wondude barki wiyeede hunde noon de barki ko wiigo wonde man nde hunde no ɗuuɗi moƴƴere alqur'an noon de barki sa etike ha a wujodiri e mayre ko wiyete teddugal hara e heeɓi laɓɓina tun allah golle maɗa ko wiyete teddugal ɓuttu ɓernde e fowtere hara e heeɓi min dal de jawdi hara e heeɓi sabu teddugal e ɓuttu ɓernde e fowtere naaɓe tun jawdi ɗuɗum kono yonima ɓuttu ɓernde yo allah waɗa yondinorɗo seeɗa ni ɗum wokkuma hayɗa ɓuri marɗo buy mo tawata hara o yondinora idan alqur'an on sa jeyama tun yimɓe makko ɓe hara a woni yeesonɗo hara a woni ardinteɗo hara a woni teddinteɗo ngaɗomaki inna allaha yarfau bi hada alkitabi aqwama allah tongede deftere jamaji yimɓe tawnoɓe hikkaki hayno kañe gorol mum fof woltake ka mbattu kan tumi ɓe wakkilo ha ɓe heɓa alquran ɗum teddina fi maɓɓe teddina sabu gorol maɓɓe ngol e iwdi maɓɓe ndin omar radiallahu anhu ñande goo o arno e goɗɗe ceyɗe ɓe gitti ko makka ga ko madina o fotti emo halfini toon on o wi a yalti sara de o wi ko hombo accuɗa to o wi ko kaari tawi o kaari jona yimɓe teddinaɓe jeeya umar wi a acciday jama on sifa ɓen ɗo yani a ƴettay sifa on ɗon lammina yimɓe par ce que fenno kanko lonti lanɗon halfinimo yalti yahi e haaji o wi a accay a waɗa sifa on ɗon hoore yimɓe ɓen o wi ko aden alquran umar wi inna allaha yarfau bi hada alkitabi aqwaman allah ɓantirene deftere ɗo yimɓe goo ina ɗum ɗo fof koye barke alquran woni ko jeeya sa jangguide taba neɗɗo no jangguirde fi teddugal aduna kono a heɓay ɗum an wota faami tun sa jangguide a faami nde a heeɓi teddugal a heeɓi ko fewira a heeɓi ko ɗowinora ko jilguma o ɗayitade ka alquran si woni feeña ɗon an hiɗa andi ka sunna yimtotoɗa hay sa anda honto woni awa hiɗa andi karankoɓe ko ɓellandotoɗa a wonata ɗo waɗowo tun a wonata an hiɗa andi woma atakum rasulu fahuduhu wama nahakum anhu fantahu hiɗa andi fajtanibu rijsa min al awthan wajtanibu qawla zur hiɗa andi wa daru zahira al ithmi wa batina si woni ɗa jogui ɗi ko règle ji ɗi ko autoroute je yaheteɗe e mum ni ɓitta ɗum yalta mutajon amari autoroute a ka yaha a ɗaɓɓitta joni karankojo ma aɗa andi deftere ka yittoɗa ala hasabi alhaali maɗa o ɗum ɗo fof ko janggo alqur'an a faama inan ko nde wonɗunde barki hunde ɗuɗum nde moƴƴere allah wi fattabi'uhu jokkende jokkugol ndegol ko ɗowinorgol ñaawoje mayre on janga nde faama nde gollitira fof ko faami ɗon janna nde nodda e mayre muñño e ɗum jannugol nde ngol no wona waɗirgol ɓanndu muɗum ɗum no wona waɗirgol jawdi muɗum ndin wota woti noon way hunde e ɗiɗo ɗiɗi noon o wi fattabi'uhu jokke nde wattaquhu ɗon allah la'allakum turhamuna bela jo on heɓa yurmede allah no ɗuuɗi ka allah subahana taala on jantoto tawrata on hikka ɗon fi alqur'ana on no ari e ngol cottoɗo tigi nokkugo kalla wi qul man anzala alkitaba alladi jaa bihi musa o manti deftere o wi nuran wa hudan linnasi tajalunahu qaratisa tubdunaha tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma lahum fi khawdin yal'abun o hikkiro fi alquran o wi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi o wi ka suratul akhaf min qablihi kitabu musa imama wa rahma o hikkiro alquran o wi wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya idan alqur'an deftere o ala sengo do mayde ko kayre woni deftere ɓurde timmude nden e deftere allah nden ɓurde ñeññagol nden kayre ko woni deftere nde allah ƴetti hiwugol ɗum tawra e injile ɗe defte yimɓe muɗum naatuno e mum waɗi ɗuyta ɓeyda jiibu jaabu ala ko ɓe gerani alqur'an o hay firo mayre o wata wayi ko wawɗa ɗengal arabo sa inni a wayle firo mayre a heɓay ruttoɓe ɓa temeɗe horliji allah ɗi nda fere ƴiyal ngal sa inni a yiteɗo harfe goto ma a wattitay harfe goto waylidira ayɓe pay koye moyde 10 ans guluje wiyoɓe ma ceerno en ɗon nano ko wawoni ɗo wona fa hara ɓe hewta duuɓi sappo no tawi horliji allah ni allah wi inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu lahafidun kanko tippini nde o ƴettiri hen gonɗe ɓuure alqur'an o tiiɗi moƴƴa
yoni en ngado makko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ɓuri e moɗon moƴƴude ko andiniɗo alqur'ana o hino andindele o wi komin tippiniri ndeɗo e moɗon an taqulu ko fi wo taw wi'u innama unzila alkitabu ko deftere nden ko tippina ala ta'ifatayni ko e feddeji ɗiɗi min qablina attiɗi men allah ɗo ko Quraysh e jama muɗum noon wonɓe laawol maɓɓe ngol fewnode ñande woni ko woni e yewtude o wi kono e Quraysh saliɓe nulaaɗo o sallallahu alaihi wasallam saliɓe l'islam min tippininde deftere ɗo e moɗon min waɗi nde e ɗengal mo on min tippininde e neɗɗo jeeyaɗo e mo on mo annduɗon fi muɗum mo fi muɗum jiɓɓata on fi hon ɗum ittugo kala hujja taƴal ngol ɗon kala ɓoggol ngol wawani ɗo wengade muɗum ñande dangal wiyo hari ko ɗum ɗo hari ko ɗum ɗa allah o taƴi fof o itti no jeeya e ɗum fiwota ɓe wi'oyi a minen min tippina ka deftere amen minen saria arano e amen koɗi feddeji attiɗi men heɓuno nasara e yahudi ko ɗi woni o taifatayni min qablina ɗo wa in kunna watton ɗon minen min laatino an dirasatihim e gande maɓɓe ɗen e jande maɓɓe nden la gafilina wallahi ko min majjanoɓe min andano defte maɓɓe ɗen na e haala amen na minen e maɓɓe wuruno jillodiri min andano fi gande maɓɓe fiyo taw ellinoro ɗum taw gantinoro ɗum yeeso allah ko ɗum allah waɗi deftere men e ɗengal maɓɓe nde tippi e hoore neɗɗo maɓɓe tawi hujjalan ni enen hedditiɓɓe kadi alqur'ana o hewti en goto kala e meɗen woni koye hoore meɗen e fof de tippina enen e maɓɓe fof ɗen hawti ittande ɗen ko ngalta ɗo allah no jantiɓe no goo ka surat fatir kalanɗode maggol lanɗode surat fatir aya ɗon seyditiɗo ko wona yewtede ɗo ko nam e watta ittinde ɗo koye ɗum jiɓɓe sowoni aya majji hakkudeji men ɗo allah wi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadirun la yakununa ahda min ihda al-umam o wi ɓe wondiri allah hattirde e wondoje maɓɓe so woni waajotoɗo rentinowo ko ɗon annabajo ariɓe ɓe wona ɓurɗo fewde e moftade andi déjà hari ɓe wowlino allah ɗon wi ko fiwota ɓe wowli o ɗum ñande dargal taƴingol konngol ɗon o ittingol few o wi ka taha walaw anna ahlaknahum bi adabin min qablihi la qalu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza allah wi haramen hakkirɗo ɓe lefte ko attimen nuludema e maɓɓe ɓeweno joomi amen ko hayno nulaɗo e amen ko attiɗe lefte arde e amen ila ko fi taƴugol ɗin gantinanɗi ɗon fof allah subahana taala o addi deftere nden o addi annabajo on o hiwimo o renimo o newinani o yottingol o yottini kadi ha timmi o wi faqad ja'akum gonɗi ari on bayyinatun ɓangal wiye ko ɗoni dalil laaɓuɗo min rabbikum immorde ka joomi moɗon wa hudan e peewal wa rahmatun e yurmede ɗum ɗo ari on iwde ka joomi moɗon ɗum ɗo fof ko alqur'ana o bayyina on o hujja o dalil ɗo ko alqur'ana o kaka allah iwri o ko o peewal o ko o yurmede on woni pecce ɗiɗi feccere goo jaɓi feccere goo salike yurnike amma jawɓe ɓen ko moƴƴere wodani ɓe allah addi kamba wonande ɓe jaɓali ɓen o wi faman adlamu ala on fotuɗo tooñe ha hewti mimman on kaddaba fennuɗo bi ayatillahi ayaji allah ɗe wa sadafa anha o ɗurniga e majje o ooñi e majje o sakki e majje ɗiɗo konngol tatino no wola sarafen no wori ɗi fof wa sadafa anha wa arada anha wa sadafa anha wa sadda anha wa sadafa anha wa haada anha ɗiɗo tatino himɓe woli ɗi fof kadi ɗi selli allah wi sanajzi men yoɓay alladina ɓen yasdifuna ɓe hino ɗurno an ayatina gay ayaji amen ɗen su al adabi lette bonɗe
bima kanu yasdifun sabu kon ko ɓe laatino hiɓe ɗurno sabu kon ko ɓe laatino hiɓe oño sabu kon ko ɓe laatino hiɓe sakko idan ɓaawo ka gonga ɗo ardema aluttira ha e hunde so tawi ɗe yiɗen hoorema moƴƴere sunaya jaɓu ka gonga ɗo jaɓa o ɓangal nduye o dalil laaɓuɗo ɗo jaɓangal pewal ɗo ɗowinorangal feewirangal heɓa yurmede allah neddaɗa lette makko en toro subahana taala yo allah jiwnege ɓen ɗon toromo e famille ko jangi ten ko ninoɗa e gollitirgo allah wi qul wi'u taalaw are atlu mi janga ma harrama rabbukum kon ko harmini joomi moɗon aleykum e hoore moɗon allah tushriku bihi shay'a ko wonde wota ono shirkan mo hayya hunde wa bil walidayni wonande jibimɓe on ɓen ɗiɗo ihsana ko moƴƴagol e maɓɓe wala taqtulu woto on waru awladakum ɓiɓɓe moɗon ɓen min imlaqin sabu basal nahnu narsuqukum ko menen arsikata on wa iyahum e kamɓe wala taqrabu lfawahisha wota on ɓatto boɗeji ɗin ma dahara minha konko feeñi majji o ma batana e konko suuɗi wala taqtulu nnafsa wota on waru kin wonki allati kin harrama allahu ki allah o harmini warugol ɗum illa bilhaqqi sona e hoore gonga dhalikum ɗum ɗo monon wassakum bihi joomi moɗon wasiyori on la'allakum bela jo onon taqiluna on haqqileke wala taqrabu wota on ɓatto maalal yatimi jomde el yatimajo illa billati sona e ngol laawol hiya ahsanu tawngol kañum ɓuri moƴƴude hatta yablugu asuddahu ha o yotto kelle fuye wa awful kayla timmine etugol ngol wal misana e fesugol ngol bil qisti e hoore nunɗal la nukallifu nafsan min fawa wonki wo illa wusaha sona yankuki tagaɗa kon wa ida qultum si woni on wowli fadilu nun ɗe walaw kana da qurba hay si woni mo wolu ɗon e mumum on ko jomirawo en ɗammo on wa bi ahdillahi wonande ahdi allah ndi awfu timmine dhalikum ɗum ɗo mo on wassakum bihi o wasiyori on ɗum la'allakum bela jo onon tadakkaruna on waajitoto wa anna hada sirati e wondema e hino ɗo laawol angol mustaqiman feewngol fattabi'uhu jokkengol wala tattabi'u subula wota on jokkuɗate ɗen fatafarraqa bikum ha ɓe sennidira on an sabilihi e laawol angol dhalikum ɗum ɗo mo on wassakum bihi o wasiyori on la'allakum bela jo onon tattaquna on hulay allah thumma refti atayna musa alkitaba min jonni musa deftere nen tamaman hunde timmude ala alladi ahsana sabu moƴƴingol mo kanko musa wa tafsilan min waɗinde feññinde li kulli shay'in kala hunde wa hudan min waɗinde peewal wa rahmatan e yummede la'allahum bela jo kamɓe bi liqa'i rabbihim yu'minuna ɓe gonɗinay hawrugol e joomi maɓɓe wa hada nde ɗo deftere mo on kitabun ko deftere anzalnahu nde men tippini mubarakun waɗande barki fattabi'uhu jokkende wattaquhu lo allah la'allakum turhamuna bela jo on heɓa yurmede allah an taqulu ko fi ha wota o wi'u ma ko fi ha nde wi'oton innama unzila alkitabu tabitino ko deftere nen ko tippina ala ta'ifatani koye feddeji ɗiɗi min qablina attiɗi men wa in kunna menen men laatike an dirasatihim wonande gande maɓɓe ɗen la gafilina komin welsindiɓe min annda fi mum aw taqulu ba wi on law anna haramum menen unzila alayna alkitabu tippinano e amen deftere nayi lakunna men laatotono ahda minhum ɓurɓe ɓe fewde faqad ja'akum awa gomɗi ari on bayyinatun dalil laaɓuɗo min rabbikum immorde ka joomi moɗon wa hudan e peewal wa rahma e yurmede faman adlamu ala on toñuɗo ha hewti mimman kaddaba on fennuɗo bi ayatillahi ayaji allah ɗen wa sadafa anha o ɗurni e majje sanajisi alladina min yoɓay ɓen yasdifuna ɓe hino ɗurno an ayatina e ayaji amen ɗen suu al adabi lette bonɗe bima kanu yasdifuna sabu konko ɓe laatino hiɓe ɗurno wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin